Анда эмес өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Куран бул керемет, Куран бул бүтпөс кен бул. Курандын ушул илимдерин, Куран илимдерин, Куран кырааттарын жана ошонун ичинде Курандын кырааттарынын келип чыгыш тарыхы жөнүндө дагы азын олак сиздерге бир кеңири бир маалымат айтып беришлик үчүн мен сахнага Устаз Акрам жана өзүбүздүн белгилүү алым Устаз Абдушукурду чакырат элем. Анда эмесе сөз сиздерде. Тафаддал устаз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Устаздар, урматтуу карекелер, урматтуу муфти хазрет. Мен сөзүмдүн башында эми кыргыздын бир макалы өрдөк жокто чулдук бий болуп, биз 10 жыл 15 жыл мурда которма кылып башка кылып жүрдүк. Кудайыма шүгүр, жылдан жылга чет мамлекеттен жана өзүбүздөн өткөн аалымдар өтө чыгып атат. Чындыгында менин ордумда ошо бул жерде Курандан академиясын бүтүп келген жигиттер чыгып, которуп сүйлөп берсе жакшы болмок. Бирок муфти хазреттин суранышы менен Устаз Акрамдын бүгүнкү сабагын которууга аракет кылам. Которуудан мурда карекебиз Зумар сүрөсүнөн ушул аятты окуду. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Васиқал лазина тақау раббахум илал джаннати зумара. Күндөрдүн биринде бул карекелерге окшогон бир жигитти жесир калган аял, мен аалымдардан уктум, Куранды жаттаган бала Куранга амал кылса, ата энесini кыямат күнүндө сарпай кийгизип, бейиштин тажы менен жаннатка киргизет экен. Сени тарбиялап өстүрөм деген атам жаш өтүп кетти. Мен жесир калдым балам, фаланчы карекеге барып оку депти. Карекеге келсе, карекенин медресесинде орун жок экен. Кареке мени апам Куран жаттамайынча келбегин, кыяматта ата энеңе тач кийгизесиң деле мени алым десе, бул жерде биздин контрагыбыз мынча, контракт берсең да орун жок, 2 жыл келди. Контракт эмес, менин жегенге да тыйыным жок, биз энем жесин, мен жетиммин. Анда 2 жыл келесинде жөнөтүп берген. Бала энесинин максатын аткара албастан жолдо ыйлап келип, бир мешитте түнөп калат. Эртең менен баамдатта окугандан кийин жанагы жетим баланы имам көрөт да, балам эмне болду десе, фаланчы карекен медресесиге бардым, орун жок, ыйлап келе жатам, кайра энеме барамбы, же кайра жака барамбы, айрым калбады десе. Бүгүн барганда карекеге бар. Кайра барсаң, кареке менин бир сыр айтам, пароль. Ушуну айтсаң кабыл алат. Орун болсо болбосо алат деп. Баргында мени фаланчы айылдын имамы жөнөттү. Siz beni kavul alasınız dedi. Neye kavul alasınız? Al kişi sizge bir salam ayttırdı. Salamında şu sözde ayttı. Zumaron, zumara degen söz aytsan kavul alasınız. Hareket. Sağa orun yok dese İmam Davullah sizge şunu ayttı. Zumaron, zumara degen sözdü Peygamberden salam. Beni kavul alasınız. Kareke ilap balan kucaktan gel, hoş geldin. Ustaz men kavul alıştığımdan burada bu sırrı aytım ki, imam aytты, siz ayttım, sizge imamdın kavarını aytsam, siz ilap жатасыз dese, oşol tünü kareke düşünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, biz Kur'an'da hizmet kılgan, Kur'an'da jattagan insanlar jannatga qanday jamaat bilen kireriz degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vasiqal lezina taqav rabbahum ilal jannati zumara. Allah Teala'dan takvalar korkup, ibadatını kılıp, halыс Allah Teala şirk koşkustan, imanға, Kur'an'a hizmet kılganlar, zumaran cemaat olup değişken kiretti. Oşol tünü düşündü Peygamber, zumaran, cemaat olup kiresin dedi. Bunu nakı aytayın degen mesele, hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, usul yerde oturan, Kur'an'a hizmet kılgan ustazlar, jana Kur'an'dı bugün ötörüp, jattan cemaatlar inşallah, Siler ata-eneler menen, ustazlar menen, cemaat inşallah. Değişik geçti. Allah Teala nasip etsin. Amin. Amin. Falyatafaddal meşkur. Hayyakumullah. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi'llezî cema'a kulûbe ehle hubbihi ala ta'atihi ve awrathahum minel hayrati ma nâlû kerâmeteh. الحليم الذي لا يعجل
الكريم الذي لا يبخل القيوم الذي لا ينام ولا يغفل. Alam yaratan Allah Taala makbulur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dua salamlar bolsun. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Peygamberimizga sahabalarına dürüst dua salamlar. إمام المتقين Takvadarların imamı bolgan peygamber. وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. Kaşkatay bolgan ümmetini değişke başlagan peygamber. حضرة المفتي Hurmatlı mufti, العلماء الأجلاء sıylı alımlar, الحاضرون جميعا كل باسمه وصفته. her birinin özünün ismi bilen sıfatı bilen bu cemaatga kelgen konuklar. في هذا اليوم المبارك Bu kerimetli berekeli günde سنتكلم عن تاريخ القراءات القرآنية ونشأتها واختلافاتها وأئمتها. Budayın bir söz bugün Kur'an-ı Kerim'in kıraatının tarihi boyunca anın başlalışı, anda olan kayıt fikirler yönünde toktalımız. فإن من سنة الله تبارك وتعالى Allah Tebarek ve Teala'nın bu yolga koygan sünneti الماضية في عباده bendelerge ötken bu yol özü أنه لم يرسل رسولا إلا بلسان قومه. Allah Teala kaysi peygamberni yönetse oşol kavmdun tili menen yönetken. بمقتضى قوله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. Yaratan Allah Tebarek ve Teala biz kaysi peygamberdi bir kavmga yönetsek özünü oşo kavmdun tili menen alarga yönetilgen nerseni bayandaw üçün yönettik. وقوله عز من قائل فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. Allah Tebarek ve Teala elbette seni özünün tilin menen yönettik. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم Senin tilin menen Arap dilinde cengil kılıp yönettik. لعلهم يتذكرون. Alar kana emek kaşki oşoga esine kelsiler. فالعرب الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz yönetilgen Araplar ومن أجلهم أنزل هذا القرآن alar üçün Kur'an-ı Kerim düşkün. كانوا مختلفي اللهجات Araplardan da tilinde başka diyalekler var. ومتعددي اللغات Alardın tilleri başkalar. ومتنوعي الألسن. Alardın süylögendögü her türlü bizge okşaş batkendik, köldük, başkaday, Özbek, Kırgızday başka tiller var. ومن أجل ذلك أنزل الله تبارك وتعالى كتابه الكريم على لهجات العرب ولغاتهم. Oşolduktan Allah Tebarek ve Teala Kur'an'da Araplardan her birinin özünün lahjaları menen düşürdü. ليتمكنوا من قراءاته وينتفعوا بما فيه من أحكام وشرائع. Alar özünün tilinde cengil okup, cana özlerinin kelgen Kur'an'da özlerinin tilinde düşünüsü için, cana anın şeriatlarına, hükümlerine amal olsun için. إذ لو أنزله سبحانه وتعالى بلغة واحدة Eğer Allah Teala Araplardan birine kavmdun tilinde düşürgen bolganda, ومن أنزل إليهم متعدد اللغات alar Kur'an düşürülgen kavm bolsa başka tilde. لحال ذلك دون قراءته ودون الانتفاع بهدايته. Köptür okuyalbastan, köptür andan faydalanbastan kalışmak. لأن الإنسان يتعذر عليه أن يتحول من لغته التي درج لسانه بها. Sebebi insan işneke keziden üyrengen tilden başka tilge kelip üyrenip ketüsü öte ağır. وتمرن على التخاطب بها منذ نعومة أظفاره. Tırmanı katelek kezde tilleri üyrenip kalgan nerseden kiyinçerek başka tilge ötüsü öte kıyın. Misali biz kança söylüyor, batkendik şuna koştuk ekensin. Bravo. Tiliniz tırmanız katlandan til var oşu boydan getiriyor. وصارت هذه اللغة طبعا من طبائعه. Al til biz degen söylüyor. Edenin emçeklerim genkizde kirgen til al bizim tabiatımız negiz oşoğa jaygaşıp kalat. وسجية من سجاياه. Al oşol bizge jaygaşkan bir jaygaşulardan bolat. واختلطت بلحمه ودمه. Al adamdın kanına, cana etine arlaşıp kalgan al til. لو أن Kim söylüyorsa Cergetalı kendisi de aytır. Asıl Cergetalı'dan eken deysin. Alaylık eken deysin. Batkendik var mı? Şondaydı. بحيث لا يمكنه التقصي عنها ولا العدول إلى غيرها. Al tilden başkaga ötüp ketü, başkaga berilip ketü, öte ağır kıyın nersi.
فلو كلف الله تعالى العرب مخالفة لغاتهم التي لا يستقيم لسانهم إلا عليها Eğer Allah tabarak oşu Araptardı үйrөнгөн tiliden başka düşkön tilge majbur mildettүү kılganda ولا يتيسر نطقهم إلا بها لشق عليهم ذلك tilge jengil bolboy al oor bolup kalmak. لشق عليهم ذلك غاية المشقة Öte çoğ kıyınçılık maşakkat bolmak. ولكان ذلك من قبيل التكليف بما لا يدخل تحت طاقة الإنسان البشرية Anda insandın kudreti jetpegen nerseni talap kılуу bolup kalmak. وقدرته الفطرية Anın tabiattagı kudretine dal kelbeydiler. ولكان ذلك منافيا ليسر الإسلام وسماحته Anda İslam'dın keçirimdүүлügü, jengildүүлügü, İslam dini jengil degenge bul karama karşı bolup kaladılar. التي تقتضي درء الحرج والمشقة عن معتنقيه. İslam dinimiz dindi kabul algan insanlardan kıyınçılıkta, oğurculukta alıstadı. فاقتضت رحمة الله تعالى Allah Taala'nın rahmeti şu nerseni talap kıldı. بهذه الأمة Bu ümmetke bolgan Allah'ın mehrimi, وإرادته وضع الإصر عنها yaratan Allah Tebarek ve Taala'nın rahmeti uşul bendege uşul jengil joldu koyu. أن يخفف عليها وأن ييسر لها حفظ كتابها Özünün kitabın al bendelerine jengil oňoy kılus üçün وتلاوة دستورها jana Allah Tebarek ve Taala'nın dustur, zakonu bolgan Kur'an'da tilavat kıluu üçün لتتمكن من قراءته ومن التعبد بتلاوته ومن الانتفاع به على أحسن الوجوه وأكملها. en yaxşı yoldan faydalanıp tilavat kılıp anı öýrenip düşünüp üçün فأنزله سبحانه على لغات العرب المختلفة ولهجاتهم المتنوعة. Allah Taala keremetli Kur'an-ı Kerim'de okşanatların içindeki başka söylөгөндөрүнө карата, тилдерине карата düşürdü. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على الوفود Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kelgen cemaatlarga, delegatlarga Kur'an okup beretele. التي تأتي إليه من شتى البلدان من قبائل شتى. Türlü urulardan, türlü yerlerden kelgen Araplarga Peygamber okup berdi Kur'an'da. كان يقرأه على هؤلاء باللغات التي نزل عليها القرآن ليسهل على كل قبيلة تلاوته بما يوافق لهجتها. Her bir kabilanın özünün söylөгөн dialektikası dal kele turganda Peygamber okup beretele. ويلائم لغاتها ولسانها. Anın tiline jana söylөгөн dialektikasına jengil bolgon tarzda Peygamber okup beretele. ثم إن الصحابة تلقوا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم Sahabalar Peygamber'in oğuzundan Kur'an'da alıştı. فلم يضيعوا منه جملة Peygamber'in oğuzundan algan Kur'an'ın bir de söylemin hiç kaçan yok, kılışkan yok. ولم يغفلوا منه كلمة Alardan bir sözlü de kabilette köngül burbay koygan yok. ولم يهملوا منه حرفا أو سكونا أو حركة أو قراءة أو رواية. Hiçbir hareketin, hiçbir sükundu, hiçbir rivayattı kaldırmazdan tak köngül burba alıştılar. ثم نقله عن الصحابة التابعين Sahabalardan tabi'inler oşundoy alıştı. على هذا الوجه من الإحكام والتحرير والإتقان. En tak oku jana tecvidler boyunca sahabalardan kemtiksiz kılıp tabi'inler alıştı. ثم إن جماعة من التابعين وأتباع التابعين Keyin cemaatlardan bolgan, tabi'inlerden bolgan cemaat, tabi'inlerin joldogonlardan bolgan bir cemaat كرسوا حياتهم وقصروا جهودهم على قراءة القرآن الكريم وإقرائه Kur'an'da okuğa, jana Kur'an'a hizmet kılууga arnap koyuştu. على قراءة القرآن الكريم وإقرائه وتفهمه وتفهيمه. Kur'an'da okup, öğretip, düşünüp yolunda. وعنوا العناية كل العناية بضبط ألفاظه. Alar en negizlisi Kur'an'a tak okuğa öte kömül buruştu. وتدوين كلماته وتحرير قراءاته. Al bir sözdürdü yazı, jana anı koz tak oku. وكان ذلك شغلهم الشاغل. Alardın alek bolgon işi uşul Kur'an, jana Kur'an'a hizmet kılıp okup öğretüyle. حتى صاروا في ذلك أئمة. Alar oşol jumuşta Kur'an'a hizmet kılıp okutu, öğretü boyunca imamlar bolup ketişti. يقتدى بهم Alarga iktida kılındı. وتقتفى آثارهم.
alardın izin jolun joldoo bolup baştaldı. ويرحل إليهم الناس من كل حدب وصوب. Al adamlarga, al tabiinlerge, tabiinlerge, her bir bulundardan adamlar oşol kıraat ilim alı üçün kele başlaştı. ولتصدي هؤلاء العلماء وتصدرهم بالقراءة والإقراء Alarga başka jaka jönötü üçün, jetkizүү, import kılуу üçün. Kur'an-ı Kerim'de oku jana үйrötүү, وقصرهم أنفسهم على قراءة معينة اشتهروا بها kebirleri özü belgili olan kıraatta üştehiru fi kıraatine. نعم كل واحد اشتهر في قراءته Belgili kıraatta belgili olup etti alımda. نسبت إليهم هذه القراءات Kaysı alım, kaysı kıraatta belgili olsa, maşhur bolgan bolsa oşol kıraat, oşol ustazdın atına baylanıp kaldı. فقيل قراءة نافع كذا Misalı Nafi'tin kıraatı mındaydı. وقيل قراءة عاصم كذا Asım'ın kıraatı mındaydı. وقيل قراءة حمزة والكسائي كذا وكذا. Hamza'nın Cenab-ı Kisa'nın kıraatı mındaydı. وليس معنى نسبة القراءة إلى هؤلاء أو إلى أحد من هؤلاء Hamza'ga, Asım'a arnalgan bu kıraatın manisi mınday emes. ليس معنى ذلك أن القارئ أو الراوي هو الذي اخترع هذه القراءة وأتى بها. Asım dese Asım oylap tapkan emes. Al özünden oylap tapkan emes al kıraatta. وأتى بها من تلقاء نفسه. Al özünden özü çıkar böyle şunday okuş gerekte okukan emes al. إنما نسبت القراءة إليه بالنظر إلى دوامه في قراءتها وإقرائها وتعليمها Ne الناس. için falancının kıraatı dedi? Al oşol kıraatka tereň kömül burup, oşol jolda belgili bolup, oşol kıraatty üretkenligi üçün oşoga nisbat berilip kaldı. حينئذ تكون نسبة القراءة إلى إمام أو إلى راو Eğer bir kıraat bir imamga, je bir rivayat kılgan jetkizүүgө taandyk bolup oşonun aty menен atalsa, تكون نسبة مداومة ودوام لا نسبة اختراع وابتداع. oylop tapkan üçün, anı özünden çıkargandı üçün emes. Al oşol kıraatka köngül burup, oşonu ulantkany üçün gana. وهذه نقطة مهمة. Uşul jerde tereň köngül buruldu. Masa belgili turgan dese, kıraat Asım dese, kıraat Nafi' dese, kıraat Hamza dese, anın özünü oylop tapkan emes. Al oşol kıraatka tereň köngül burup, oşol kıraat boyunca köp sabak bergendigi üçün. ومن هؤلاء الذين انقطعوا لتعليم القرآن وتعليم أوجهه وقراءاته Oşolordan dağı Kur'an-ı Kerim'e ömürün ardab, Kur'an okudun türlerin joldoruga berilgen insanlardan, وكرسوا حياتهم على تعليم القرآن ömürünü Kur'an'da talim beri üçün ömürün ardab koygonlardan, الأئمة القراء العشرة 10 imam harlar var. الذين تدرس قراءاتهم في الجامعات والمدارس في زماننا هذا. Kur'an kulliyalarında okulgan 10 imamdın kıraatları var. ألا وهم نافع Birincisi, köngül buruldak نافع بن أبي نعيم المدني. Nafi' ibn Abi Nuaym, kimnin kıraatı ki? Nafi' ibn Abi Nuaym. Birinci. وأبو جعفر المدني Abu Ja'far el-Medani. كلاهما مدنيان. İkisi Medinalı. أبو جعفر هو شيخ نافع Abu Ja'far Nafi'tin ustazı iken. ونافع قرأ على 50 من التابعين. Nafi' tabi'inlerden 50'üne Kur'an okup bergen, 50'den icaz algan. ومنهم أبو عمرو Alardan da Abu Amr. أبو عمرو بن العلاء البصري Abu Amr ibn Ala degen. ويعقوب بن إسحاق الحضرمي كلاهما بصريان. Yakub ibn Hadrami ikisi Basra'dan iken. والإمام عبد الله بن كثير المكي وهو من التابعين. من؟ الإمام عبد الله بن كثير ibn Kathir المكي وهو من التابعين. Bu tabi'inlerden bolgan Mekkelik iken. والإمام عبد الله بن عامر الدمشقي وهو من التابعين أيضا. Bu kişi de Dimaş'tan bolgan tabi'inlerden. والأئمة الثلاثة عاصم Üç imam Asım, وحمزة والكسائي Hamza, Kisai, وهم من أهل الكوفة. üçü Kufa'dan, Irak'tan.
الإمام حمزة رضي الله عنه كان من المتقنين الضابطين. İmam Hamza öte bekem tak kemtiksiz okugan alımlardan. حتى أنه قال له في ذات يوم الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين: Gündörün birinde bu kişiye Allah Teala rahmatsın barına Abu Hanife rahmatullahi aleyh bunday dedi. يا حمزة لسنا ننازعك في شيئين. Ey Hamza, iki nersede seni benim talaş almayımız dedi. القرآن والفرائض. Kur'an'da Cenab-ı ilmi faraid bu miras ilminde. فهذه شهادة من الإمام أبي حنيفة إلى حمزة رضي الله عنهم Bu أجمعين. Abu Hanife'nin Hazreti Hamza'nın kıraatta kanday ulu bolgonduğuna bolgon güvölügü. İki nersede seni men hiç kim talaş almaydı. Kur'an ilminde Cenab-ı faraid miras ilminde. إلى الآن كم أصبح عدد القراء الذين ذكرناهم؟ Biz yukarıda aytkan imamların adı kança oldu? Kança oldu? 9. Tisa. Ala- Dokuz oldu. العاشر هو خلف ابن هشام البزار وهو من بغداد. Onuncusu Halaf İbni Hişam el-Bezzar. Bu kayaktan ekan? Bağdat'tan ekan. Onuncusu. هؤلاء هم الأئمة القراء العشرة. Bu 10 kıraatın imamları uşular. قد أجمع المسلمون على تواتر قراءة هؤلاء الأئمة الأعلام. Bu imamların kıraatına Müslümanlar mutavatir bardı köpçülüğü öylük ötüp kabul alıp gelişken. وقد نقلها عنهم الأجيال المتعاقبة. Bu alimlerden muun bizge muras katarı ötközüp gelgen. أمة بعد أمة وجيلا إثر جيل. Elden bir elge, bir ümmet, bir muğundan ikinci muğunga muras katar bulanıp geldi buların kıraatı. ولن تزال الأمم إن شاء الله تعالى تتعاهدها وترويها وتحذقها. Gelecek ümmet dağı bunu rivayet kılıp başkalarına yetkizip köngül burup bu ilimdi berip geleverişer. وترويها لمن بعدها Özlerinden kiyinkiye bu rivayeti yetkizişer. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Yaratan Allah Teala cerdi cana cerde bar nerseni muras kılıp alıngaç kıyamatlıca kullanadırgan dersin. وهذا كله مصداق لقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له Bu لحافظون. eğer bir nersege dalil bolsa bardığı uşul ayatın dalili biz keremetli Kur'an'ı biz düşürdük cananı biz saktayız değil saktayıcı Allah. Bizler sebepkerler. ثم إننا لو سبرنا القراءات جميعها وأحصيناها جميعها Eğer biz bardık kıraatlarga köngül burup alandı izleyip karap sanap çıksak متواترها ومشهورها وصحيحها Maşhur belgili bolgonun بل حتى وشاذها bir şaz öte seyrek uçuragan لوجدنا أن الاختلاف بينها لا يعدو نوعين اثنين لا يتعدى. Karama karşı ekele nerseden aşkı nerse yok. Eki türlü da karama kaç fikirde boluşu mümkün. النوع الأول Birinci türü أن تختلف القراءتان في اللفظ وتتفق في المعنى. laf söylenişte karama karşı bolgan bilen manası bir ele. وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن. Kur'an'da buğa misal öte köp. في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. Misalı Kur'an-ı Kerim'de bizdi tuğra yolluğa başta ihdina sıratal mustakim. جاءت في الصراط في لفظ الصراط قراءتان أو 3 قراءات بالسين. Sözünde 3 kıraat, 2 kıraat gelgen. بالسين والصاد Sin menen sat menen gelgen. وخلط الصاد حرف الزاي بالإشمام. Keyif. اهدنا الصراط المستقيم. Sattı biraz dotqa arlaştırıp gelgeni var eken. Sırat, zirat dip gelgen. فنحن نلاحظ أن اللفظ اختلف والمعنى واحد. Bunday lafzda uğuluşu, tıvıştın çıkışı başka bolgan menen manisi neyken? Bir ele. ومثل ذلك ما يوجد في الفعل المضارع يحسب في القرآن كاملا. Kur'an-ı Kerim'de yahsa fiili mudari fiilde öte köp emek gelgen. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أيحسب الإنسان أن لن يترك سدى. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. جاء في لفظ يحسب المضارع
قراءتين، الأولى بفتح السين والقراءة الثانية بكسر السين. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. اختلف اللفظ والمعنى واحد. قيل أن قراءة فتح السين على لغة بني تميم يحسب، وقراءة كسرها على لغة أهل الحجاز يحسب. والحكمة في إنزال مثل هذا النوع تيسير تلاواته على ذوي اللغات. على ذوي اللغات المختلفة. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تختلف القراءتان في اللفظ وفي المعنى معا. ولكن بشرط أن يكون المعنيان صحيحين، فلا يكون بينهما تناقض ولا تعارض ولا تناف ما بين المعنيين. وهناك أمثلة في القرآن كثيرة. نأتي بمثل في سورة البقرة: وانظر، قول الله عز وجل: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، في لفظ ننشزها ورد قراءتين. القراءة الأولى بالزاي ننشزها، والثانية بالراء ننشرها. اللفظان مختلفان والمعنيان أيضا مختلفان، ولكن لا يوجد بينهما تعارض ولا تضارب ولا تناف. فمعنى قراءة الزاي ننشزها أي نضم بعضها إلى بعض حتى تلتئم وتجتمع. حتى تلتئم وتجتمع. ومعنى قراءة ننشرها الإنشار هو الإحياء بعد الموت. فالمعنيان لا يتنافيان ولا يتناقضان، بل يلتقيان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعث الخلائق وإحياءهم من القبور للجزاء والحساب، فإنه سبحانه يضم عظامهم المتناثرة حتى تلتئم وتجتمع، ثم بعد ذلك يحييها للحساب والجزاء. فلا يوجد في المعنيين أي تضارب ولا تناف، بل اجتماع. كذلك من الأمثلة، ونكتفي بهذا في هذا النوع، أقصد فأزلهما في قوله تعالى في سورة البقرة: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. لفظ فأزلهما في سورة البقرة ورد فيه قراءتين. القراءة الأولى بتثقيل اللام مع حذف الألف بعدها، فأزلهما تشديد اللام.
والقراءة الثانية بتخفيف اللام مع إثبات الألف بعدها فأزالهما. Kiyigiste lam taştı demez, lamdan keyin ne var ki? Alif de ispat kıl. Feazallahuma. فأزالهما. Feazalahuma. Feazalahuma. Feazallahuma. اللفظان مختلفان. Lafz başka durav. والمعنيان أيضا مختلفان. Mani dağı başka. لأن معنى فأزلهما بالتثقيل وحذف الألف أي أوقعهما في الزلة أي الخطيئة. Feazallahuma Allah Teala bunlardı hataga düşürüp koydu, adaştırıp koydu degen mani. ومعنى فأزالهما أي أبعدهما ونحاهما. Allah Teala alыс kıldı, çıkarıverdi. فالمعنيان متفقان. Biro mani karamak kelbeli akırında bir maksatta koşulay. لماذا؟ Ne için? لأن إيقاعهما في الزلة أي الخطيئة نشأ ونتج عنه تنحيتهما وإبعادهما من الجنة. Şu hataga düşüsü, adaşusu alarda şu beşten alыстатуга, çıgaruga sebep oldu. والخلاصة في هذا كله أن اختلاف القراءات هو اختلاف تنوع وتغاير. Bunun kıska toğuter ceri ihtilafın والخلاصة في هذا أن اختلاف القراءات kıraatın başka bolusu هو اختلاف تنوع وتغاير. türleri gana, özgöçe bolusu gana. Türdür kıraatlar, özgöçe kıraatlar. لا اختلاف تصادم وتضارب وتناف. Bırak karama karşılık yok. فإن هذا الأمر لا يتصور أن يكون في كلام العقلاء من البشر. ماذا؟ التنافي والتصادم والتضاد لا يتصور أن يكون في كلام العقلاء من البشر. Kede insanın akıllı adamların sözünde karama karşılık bolusu mümkün emez. Bunu bunda eleştirip almayısın da. Alem Allah'ın sözü oldu onda. Eğer insanın akıllı insanın sözünde karama karşılık terskerilik bolmagandan keyin أي أن الإنسان لا يأتي بكلام ونقيضه في نفس الوقت. bir insan akıllı adam söylegen kezde biriyle söylep oşo sözüne karşı bir narsa söylebey. إذا كان عاقلا. Eğer akıllı olsa. لا يتصور أن يكون هذا التصادم والتضارب في كلام العقلاء من البشر فما بالك برب البشر رب العالمين. Eğer insanın sözünde akıllı adamın sözünde karama karşılık olmasa al insanı yaratkan İnsan Rabbisi olgan Allah'ın kalamında karama karşılık var diye aklına nasıl geçiyor? وهو القائل في محكم كتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Allah özünün kelimetli Kur'an-ı Kerim'de eğer bu deyip Allah Teala'dan başında olgundu, başkanın sözü olgundu, anda köptügün karama karşılık ihtilaflar tavılmak. وقد نسمع Tabışmak. من يزعم بأن السبب في اختلاف القراءات ومنشأ تعددها وتنوعها Kebirler barken kıraatın başka bolusunda, cananın kelip çıkısında إنما هو خاصية الخط العربي. Arap dilinin bayağı Arap tamgaların özgöçölüğünde Arap tamgalarına bolgon tanıdık bolgon özgöçölükte degen de fikir var eken. بعض المستشرقين يقول Kebir batışçılar bunday deyken. أن الأئمة العشرة اختاروا لأنفسهم قراءات على ما يوافق الرسم فقط. 10 kıraat imamları özlerinin yazılısına dal kelgenini tandap algan deydi. لأنه قديما رسم المصحف لم يكن معجما ولا منقطا ولا مشكلا. Sebep burada Kur'an-ı Kerim'in yazılısı hareketleri, sükundörü, zerzavarları, başkaları yok öyle. فمثلا الباء والتاء والثاء كان حرف واحد. Noktalar diyen yok. Mesela B'de 1, Ta 2, Ta 3 toçkalar da bolğan. ما كان يفرق بينهم إلا اللغة والنطق. Anı oşol söz söylegen kezdeler özgörözler. فقالوا يزعمون أن هؤلاء القراء اختاروا هذه القراءات عن تشه وهوى ورضا واختيار من تلقاء أنفسهم. Onlar özünün nafsına, özünün kalosuna, jana özünün tille dal kelgenleri tandap algan bu imamlar özüge jengil kıldı deydi. لا عن سند وتوقيف ورواية. Rivayattan biroga tayanıp biroga ulanıp kelgen emes, uların özünden çıkan degen
батышчылар бар экен, فب- душмандар. فبزعمهم هذا أن القراءات ليس فيها إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Алардын күмөнүндө ушундай окулуусу сырат, зырат деген мисалы пайгамбарга жеткен бир эме жок. Бул өздөрүнөн ойлоп тапкан деген курдомат айтты. وليس للوحي فيها مدخل. Вахиден да мындай келген эмес, вахидин эч бир тиешеси жок дешет. وهذا زعم باطل وفرية منكرة. Бул эч акылга сиңбеген, кабыл алынбай турган бир кур жала. والرد عليها من عدة جهات. Буларга көп тармактан алардын күмөнүнө жооп берсе болот. من التاريخ أولا وحوادث التاريخ Биринчиден тарыхта болгон окуялардан, والأحاديث النبوية الصحيحة пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахих хадистерден وإجماع العلماء. жана уламалардын ижмасы менен буларга каршы жооптор бар. فأما التاريخ Мисалы тарыхтан боло турган болсо, فإن هذا الزعم تصادمه الحقائق التاريخية الثابتة булардын күмөнү тарыхта дал так болгон нерсеге карама каршы нерсе. التي لا يرتقي إليها شك ولا يعارضه دليل. Буга эч бир далил жок, жана алардын шегине да бир шек кыла турган эч бир эмеси жок алардын. من الأدلة المتواترة من الأدلة المتواترة Mutawatир болгон далилдерден التي تدل эгер хадисте мутаватир болсо эмне болот? 50-50ден көп алардын топтолуп жалган айтылса мүмкүн болгон жамаат айтылган нерсе мутаватир. Чүнкү эки адам келишип жалган айтышы мүмкүн. Үчөө келишип, бирок ушул жамаат бар, ушул жалган айтабыз деп келише алат. Ал мүмкүн эмес. من الأدلة المتواترة التي تدل على أن القراءات مصدرها الوحي الإلهي عن الله تبارك وتعالى. Mutawattir болгон тарыхта таянсак, бул кырааттар вахий менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип, пайгамбар ошол кабилаларга ушундай окуп үйрөткөн. ومنبعها النقل المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Бул мутаватир хабардын жумагы каякта экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан. هذه الأدلة أيضا دالة على أن القراءات يتلقاها الآخر عن الأول. Бул дагы эмнеге дайыр болот? Кийинки келген мурдагыдан ошондой кабыл алуу. ويتلقاها السلف عن الخلف. Салафтардан алып. إلى Өткөндөрдөн кийинки келгендер. إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Акыркы булар барып кайга такалат экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга барып такалат. عن جبريل أمين الوحي. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам вахийнин аманатчылы болгон жеткизүүчү Жабраил алейхиссаламга, عن رب العزة جل جلاله. Жабраил алейхиссалам болсо жараткан Аллах табарака ва тааладан берилген аманат. وهذا ما يعرف بتسلسل الإسناد. Бул иснаттын же болбосо ижазанын же чынжыр улануусу болуп эсептелет. Тасалсул неге чынжырлануу. ثم إن التاريخ وهو أصدق شاهد ومخبر. Андан кийин тарых эң чынчыл далил жана кабар берүүчү. يدلنا على أن القرآن الكريم بجميع قراءاته ورواياته كان محفوظا في صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kur'an-ı Kerim sahabalardın yüreklöründe, tillerinde saklanan, jattalgan, okulgan. هذا قبل أن تكتب المصاحف في زمن سيدنا عثمان. Hazreti Osman'ın zamanına çeyin, Kur'an yazılganға çeyin, sahabaların akılında, yüreklöründe, tillerinde okulup, saktalıp gelген. بل قبل أن يجمع القرآن في زمن الصديق أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. Abu Bakr Sıddık'ın zamanında Kur'an toptolğunğa çeyin, mushaf bol toptolğunğa çeyin de, kimlerdi? Sahabaların kalplarında, yüreklerinde saktalıp gelgen. يخبرنا التاريخ Buğa bizge tarih bizge haber veret. ويحدثنا Jana bizge aytan. أن القراءات القرآنية قد ذاع أمرها وانتشر بين الناس. Al-Kur'an'ın türlü kıraatları adamların arasında tarqalıp, bölünüp, jayılıp ketdi. وتداول الناس القراءة بها في العهد النبوي الكريم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında her bir kıraatta adamlar özüge kabul alıp, o kıraatta okugan sahabalar bolğun.
وبذلك نطقت الآثار الصحيحة والأحاديث الصريحة. Buga açık ayıkın bolgon, jana tak bolgon hadislerde aytıp geldi, jetkizdi bizge. التي لا مطعن فيها ولا وهن في أسانيدها. Bu hadiske hiç kim bir taң kılıp, bir kemtigin aytıp karama karşı kalbagan, sahih bolgon hadislerde. ولعلنا نريد في هذا المجلس المبارك من هذه الأحاديث Belki usul berekeli çoğuluşumuzda usul hadislerde tebirlerine toktalsak. ما لا يبقى معه أدنى شبهة. Aga eş bir kalbimizde şubha bir ekilenim kalbaşıkın. ولا أقل ريبة Bir kiçine şektenim de bolboşıkın. في أن القراءات كلها مردها الرواية ومرجعها السماع. Bu kıraatlarının 10 kıraatında hayırlısı var Peygamberimize, Cebrail İslam'ı yaratkan Allah Teala'ga varıp takılan. لا دخل لأحد من البشر كائنا من كان. İnsan kim bolbosun eş bir insandın al kıraatka jek özünün kireşesi je bir salımın koşumça emesi yok. Özgörtüsü. Negizi kıraattın bulağa eken Peygamberimiz Cebrail İslam Allah Teala'nın sonunda kelgen. حتى ولا لمولانا عليه أفضل الصلاة والسلام. Aleverse uluğumuz Allah Teala'ga dua salam Allah'ın buyuruş salamları olsun. Peygamber Aleyhisselam'ın da kireşesi yok bu kıraat özgürlüğü. لا باختراع ولا Peygamber بإنشاء oynup takkan yok. ولا باختيار. Özü birine seni tanıdıgan da yok bunday olsun. إنما كان ينزل عليه جبريل عليه السلام Belki elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail aleyhisselam uşunday kıraatta düşüp uşunday üretçü. فيقول له اقرأ هذه هكذا وهذه Bunu هكذا. bunday okuğun, bu ayette bunday okuğun, bularga bunday okuğun da Cebrail aleyhisselam Allah'ın buyruğundan Peygamber'e üretti. وكل سنة ينزل عليه يعاوده ويعارضه القرآن ويذكره بالقراءات. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam her yılı kelgende okuytele, ugatele, jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e üretetele. إذن خاصية الخط العربي ليست مدعاة من قريب أو من بعيد. Arap tamgasının kıraatlarının özgöçe olup 10 kıraat başka olup hiçbir tiyeşesi yok. Yakından da alıstan da anday emez. من الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع Usul temaga kelgen hadislerden birisi ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه İbn Abbas'tan Allah Teala razı olsun. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundaydı. أقرأني جبريل Cebrail maga oku, beni okudu maga. أقرأني جبريل على حرف Cebrail beni bir tamgaga okuttu. فلم أزل أستزيده ويزيدني Tamga degende bu yerde bir tamga emas. Kabilanın oşo urudun tili beni. حتى انتهى Hayra okuğunu talep kıldım, ziyada kıl dedim. حتى انتهى إلى 7 أحرف. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayra okucu degende Cebrail aleyhisselam maga 7 tamga, 7 kabilanın tili beni oku dedi. كل هذه الأحرف تيسيرا وتسهيلا لقراءة القرآن الكريم. Bu ne için? Ümmetke jengil bolup için okuga öğrenimge. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. Bu hadis İmam Buhari ve İmam Müslim'de kelgen. Muttafaqun aleyh. وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي كان أقرأ هذه الأمة. Ubay bin Esler ki bu ümmetin en kıraatı yaxşı, Kur'an'da yaxşı okuğanı olgan. ونعرف الحديث الذي ذهب النبي إلى أبي وقال اقرأ علي. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küldürdüğü birinde Ubay'a barıp radıyallahu anhu فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelgende bu hadise Allah Teala maga buyurdu sen maga Bayyina suresini oku berekendi. فقال Ubay ya Resulallah Kur'an sizge çıkan bolsa men Kur'an'ı sizge oku bermekmin. Bir rivayette فقال عليه men atımda aytdı bu deydi. فقال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okugun deydi. Biroq men başkalardan uqqandı yaxşı görem deb Hazreti Ubayga Kur'an okudu. يقول أبي Hazreti Ubay bunday deydi. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أضاءة بني غفار. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bani Gıfar'da boldu. Bani Gıfar kabilasında. الأضاءة هو مكان يجتمع فيه الماء مستنقع. Bani بني غفار. Gıfar'dan
bir kölçegin jayında el toplolgon jer eken. Oşol jerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bar edi deydi. نسب هذا المكان وهذا الموضع في المدينة المنورة نسب إلى بني غفار لأنهم نزلوا فيه وسكنوا فيه. Madina Munawwara'daki bu yer sebep Bani Gifar oşol jerge kelip toplolup Suudun aylagасында oşol jerge jaygaşkan üçin Bani Gifar'dın toploluvçu jeri. وبني غفار هي قبيلة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. Bani Gifar ulusu ki barыңızlar bilген Abu Zar el-Gifari radıyallahu ta'ala anh'ın urulары tuğanlar. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol Bani Gifar'ın toploluvçu jeride oturgan kezde Cebrail aleyhisselam peygamberga keldi de وقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Cebrail aleyhisselam bunday dedi. Allah Teala sağa buyruk verdi sen ümmetіңді bir tamgada okut dedi. فقال عليه الصلاة والسلام أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. Men Allah Teala'dan kechirim surayım. Allah Teala'dan jengillik surayım. Menin ümmetim Kur'an'da bir kıraatla bir elin tili menen, bir kabilan tili menen okuya albaydı. Bunlar alaga oğur geldi. ثم أتاه جبريل في الثانية. Cebrail aleyhisselam ikinci yolu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendiden فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. kendiden Allah Teala buyruk verdi senin ümmetine kıraatı iki kıraatta oku verdi. فقال النبي أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. Allah Teala'dan kechirim surayım, jengilligini surayım. Ümmetim iki kıraatka da takatı kudreti jetpey kıynalıp kalat dedi. ثم جاءه جبريل في الثالثة. Cebrail aleyhisselam üçüncü yolu geldi. فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 3 أحرف. Allah Teala buyruk verir senin ümmetinde Kur'an'da 3 kıraatta okuga buyurdu. هذا يؤيد الحديث السابق فما زلت أستزيده ويزيدني. Buradan hadiste men dağı aşıkça suradım, Allah Teala aşıkça verdi degen hadiske dalil keledi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. Allah Tebaraka ve Teala tışsız jana kechirimdi surayım ümmetim 3 kıraatkada takatı jetpey kıynalıp kalatdı. ثم جاءه جبريل عليه السلام في الرابعة. Cebrail aleyhisselam 4. yolu geldi. فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 7 أحرف. 4.'de gelip Allah Teala buyruk verdi ümmetinde 7 kıraatta okutuğa buyuruldu dedi. فأيما حرف قرأوا به فقد أصابوا. Kaysi kıraat menen okusa alar albatta hakikatga çındıkka жетişti dedi. Hak to'ra o'qishdi dedi. وهذا الحديث رواه مسلم. Bu hadisde İmam Müslim özürlüklerinde rivayet kılan. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: Hazreti Umar ibn Hattab'dan Allah Teala razı olsun bunday dedi. وأنا أريد أن نركز على هذا الحديث. Cemaat, uşul hadiske köngül buramiz. Kebirler başka menen alik boludu. Uşul hadiske köngül buramiz. لأن هذا الحديث تدور عليه القراءات. Sebep bu hadiske uşul hazır biz aytып atkan kebirler meyisine sindire almazsa bu kayaktan taap geldi uşunday da kıraat var beken degenlerдің meyisine jaygaştıra turgan 7 kıraatı içine algan uşul hadis negizgi bolup eşittirildi. Köngül burlar. ففيه لفظ أقرأني وقرأت ولم يقرئنيها كلها لفظ القراءات. Meni okuttu, meni okudum. Bu bardı lekin kıraat lafzı. يقول عمر رضي الله عنه: Hazreti Umar'ın bundaydı. سمعت هشام بن حكيم Hişam ibn Hakim'den okudum deydi Hazreti Umar. يقرأ سورة الفرقان في Furqan الصلاة. suresini okup yattı deydi. في الصلاة. Namazda. وكان هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. Bu bolğon okuya Peygamber aleyhisselam'ın diri ülkesi. يقول عمر: فسمعته يقرأ بحروف لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Şunday kıraatını okudu. Peygamber mağantı üretken emes ede. Peygamber okutkan kıraatta emes, başka kıraatta okup yattı Furqan suresi. يقول عمر: فكدت أساوره أي أواثبه وأقاتله. Varıp bir çavayın urayın dedim deydi. وهو في الصلاة. Al namazda. قال Kaç sure Furqan.
Az bizde de kebirler öz okumagan bolsun. Meni kayaktan alıp keldi deydi. Beti az menin sözüm şu yerге koşup koyup. Keche bizdin Alijan Karaka, Özbekistan. Kebre baksa kebre İslamlar aytadi. Ve toktat bunu bu kayaktan nimeni okudu. Oşa bilbegenden bu neden savatsızlık. Bilbegen. Siz bilbeseniz de doğru emas bolmaydı. Siz okugan bolbosoňuz ne? Doğru emas. Bilgeningizden bilbegeniniz köp. يقول عمر فتصبرت يعني مسكت نفسي. Özüm karmadım, sabrım kıldım deyip bu başkaca kıraatmen okudu. Ben paygambardan okukan emesim. Paygambar bana öğretken emesim. حتى سلم. Namazı okudum, namazdan attahiyata salam berginge çıdadım deyip. يقول عمر فأخذته ولببته بردائه. Bardımdan cakasından aldım deyip. بموضع عنقه خنقه كاد أن يخنقه كاد أن يخنقه. يقول عمر وقدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هشاما يقرأ بقراءة لم تقرئنيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أرسله يا عمر، اتركه يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ هشام فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أنزلت. اقرأ يا عمر. فقرأ عمر فقال كذلك أنزلت. ما معنى هذا؟ أنه أجاز الاثنين في قراءتهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. متفق عليه رواه الشيخان. وإننا لو أمعنا النظر في حديث عمر وهشام لتبين لنا أمرين اثنين. أولهما مادة ولفظ الإقراء والقراءة تكررت كثير في هذا الحديث، وهذا يؤخذ منه أن القراءات إنما تعتمد على التلقين والتلقي والنقل والمشافهة. على النقل والتلقي والمشافهة والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم أو من يقوم مقامه من معلم القراءات. Sizge oşol Kur'an'ı öğretүүчү ustazыңыздын тилиден sizge жеткизүүсүдөн, sizge окуп берүүсүдөн, siz алууусудан, siz andan үйрөнүүсүдөн. الأمر الثاني ما يؤخذ من هذا الحديث Bu hadisten alına turgan ekinci nerse عندما تنازع سيدنا عمر رضي الله عنه مع هشام Hazreti Umar Hişam menen taralışıp onun jakasından algan kezde إلى من احتكموا؟ kimge barıştı? إلى من ذهبوا؟ Kimge barıştı? Sen kadada bir şeyde birbirine çağırıp saldın. إلى النبي sallallahu aleyhi ve sellem. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤخذ منه أن القراءات لم تكن موكولة إلى أهواء الصحابة. Bunlar başka sahaba vargan yok. Bu şu dalil bolat bu hadis. Bu kıraatlar sahabalardan ozdan emas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy katarı kelgen negizim kıraatın bulağın okuluş yerindeki mastarı
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. وليست مفوضة إلى آرائهم يقرأ كل واحد ما يريد. Sahabalarının özünün fikri boyunca okulorda okusa bir sahabana iki sahabalar emez. وليس لأحد منهم أن يقرأ حسب رغباته. Hiçbir sahaba özünün kalosunda kılıp okugan emez. Bu kıraatlarga sahabaların hiçbir tiyişesi yok. Kıraatın masdarı, bulağı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. فيغير عبارة بعبارة Alar bir ibaratlı, bir sözlü başkaga cemlemeni özgürte almayın. أو يأتي في مكان اللفظ بمرادفه أو Bir بمساويه. sözgü onun sinonimin bolgon başka bir sözle alıp geliyor. ولذلك نجد في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه Oşonduktan Hazreti Osman'ın zamanına körsök bir desen tavamız. عندما كتبت المصاحف وأرسلت إلى الأمصار Kur'an yazılıp her bir şaharlarga yönetülgen kezde كتبت على ما يوافق أوجه هذه القراءات. alar yazılganda oşol kıraatlar, oşol yönetülgen jerdegi kaysı kıraatga jengil kaysı kıraat oksa oşonday kılıp yazılıp yönetülgen. وهذه المصاحف 6 مصاحف كتبت في زمن سيدنا عثمان. Hazreti Osman'ın zamanında yazılgan Kur'anlar 6 Kur'an eken. اختص منها مصحفا لنفسه Bir ölsünü özüge tanrı kılıp alıp kaldı. وترك لأهل المدينة مصحفا Madina halkına bir Kur'an kaldırdı. وبعث إلى أهل مكة بمصحف Mekke eline bir Kur'an'ı yöneltti. وأرسل إلى أهل الشام مصحف. Şam memleketlerine bir Kur'an'ı yöneltti. كم العدد الآن؟ Kaç oldu? 4 oldu. وأرسل إلى البصرة مصحف Basra'ga, Irak'a bir Kur'an'ı yöneltti. والكوفة مصحف. Kufa'ga bir ölsün yöneltti. صار العدد 6 مصاحف. Ne oldu? Taşkent'e kaç kere kaldı? ولذلك يقال في القراءات Taşkent واحد من أين جاء؟ واحد اختص به لنفسه، ذكرنا ذلك في البداية. أنا قصدي في تاشكند موجود واحد ها هذه في المصاحف من أين جاء؟ الله أعلم أين مرده. Taşkent'te var mı? Taşkent'te bir ölsü var da. Altı olsa kayfan gelip dur deyim. Bu kişiler bilmeydiken de. Biz Taşkent'te okuganımızda bu egemenlikti algandan keyin Peterburg, Leningrad'dan alып kelishken. Leningrad'dan alып kelген Azerbaycan'da turat, özünçe bir havada saklalyş керек. Çındığında bayağı kiyikten başkalarının terisi yazılgan, öte çoğun inşallah. Naşkışta ziyaratçılar Özbekistan'dan alып kelishken. Hocam Hazreti Osman'ın zamanında yazılgan Kur'an'dır. ولذلك يقال في هذه المصاحف مصحف أهل المدينة ومصحف أهل مكة. Şonduktan bu Kur'anlarda Cenab-ı Altın Kur'anlardı. Mekkeliklerдің Kur'anı, Madinalıkların Kur'anı, Basralıkların Kur'anı, Şamlıkların Kur'anı dev atalar. وكل رسم مصحف يختلف نوعا ما عن المصاحف الباقية. Mekke'niki Madinanıkından cep olmasa Madinanıkı Basranıkıdan bir nesilede özgöçölüğü var. Ne de özgöçölüğü var? باختلاف Ne de özgöçölüğü var? Ha? Sırat, ziraat, ha? Oşul emelerde hep Cenab-ı kıraatına yaraşır. باختلاف قراءة كل مصر وقطر. Her bir şahardın, her bir bulundun kıraatın özgöçölüğünde oşu Kur'an'da özgöçölükler var. مثلا Misalı وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في سورة آل عمران. Ali İmran'da وَسَارِعْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden mağfiretine carışma tandaşlı ayetinde, şaşılıklı ayetinde رسمت في بعض المصاحف سارعوا تدل على قراءة أهلهم. وَسَارِعُ kebir kıraatı, سَارِعُ kebir سارعوا kıraatı boyunca o bayağı jet kıraatını biliyorsun. بحذف الواو. نعم. واو محذوف وسارعوا سارعوا كيف فرق وسارعوا بدون واو نعم القراءة في الكوفيين وسارعوا إلى مغفرة بإثبات الواو، وفي قراءة المدينة وأهل الشام سارعوا بحذفها. المدينة يملرد واو جوك وسارعوا سارعوا بدون واو. قال وإن عثمان لما أرسل هذه المصاحف لم يكتفي بها فقط لتكون هي الملجأ والمرجع. Hazreti Osman bu Kur'an'ları yönetken kezde bulardın kayırla durgan negizki bulağı şöyle Kur'an bolup kalsın dep çektelbesden بل أرسل مع كل مصحف عالما بالقراءات.
Her bir Kur'an bilen birgelikte oşol kıraatı bilgen alım karını koşa jönötkön. حتى يعلم المسلمين القرآن الكريم وفق هذا المصحف. Oşol Kur'an'a dal kene turgan Kur'an'da okugan ustazı jönötüp musulmanlar oşondoy üyrensün dep bir ustaz menen koşa jönötkön. فأمر سيدنا عثمان سيدنا زيد بن ثابت على إقراء أهل المدينة. Zayd ibn Sabit'i Hazreti Osman Madina eline Kur'an üretüğünü, Kur'an okuduğunu alga buyruk verdi. وبعث عبد الله بن السائب إلى مكة. Abdullah ibn Said'i Mekke'ye jönöttü. وأرسل المغيرة بن شهاب إلى الشام. Mughira ibn Şihab'ı Şam memleketlerine jönöttü. Suriye bire. وبعث عامر بن عبد قيس إلى البصرة. Amir ibn Kays'ı Basra'ya jönöttü. وأرسل أبا عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة. Abu Abdurrahman es-Sulami'ni Kufa'ya jönöttü. وهذا الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي Bu ulu sahabalardan Abu Abdurrahman ibn Sulami تدور عليه إسناد القراءة في رواية عاصم Asim rivayetindagi kıraat uşul kişiye barıp aylanıp toptalı. من إلى أبي عبد الرحمن السلمي إلى عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة. Sulami ki peygamberimize ki Cebrail şunday. وكان يقول عبد الرحمن السلمي عندما يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم Abdurrahman ibn Sulami peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi aytılgan, eskerilgen kezde خيركم من تعلم القرآن وعلمه. bu hadis kaysıken sizlerin en yaxşılarına Kur'an'ı öğrenip başkalarına öğretkenler degen hadis aytılganda كان يقول هذا الذي أقعدني هذا المقعد فوق 40 سنة. هذا Abdurrahman الحديث. ibn Sulami aytatan meni bu yerde 40 yıldan beri oturguzup koygan uşul hadis. Sizlerden yaxşılarına Kur'an'ı öğrenip Kur'an'ı öğretkenler degen üçün 40 yıldan beri uşul yerde oturup al Kur'an'dan sabah beri oturan deyip. أبو عبد الرحمن توفي في سنة 74 هجرية ولا زال إسناده إلى الآن. Bu kişi hicrattın 74. yılı ölgönüne karabastan bugünkü çeyin altın çındırlar uşu kişiye barat. على ما يدل هذا؟ Bu ne dalil olur? يدل على أنك كلما تفرغت للقرآن وجعلت من نفسك إماما له كلما بقي لك أثرا إلى أمد الآمدين. Vaktinde ömrünü Kur'an'a böyle durgan bolsun, sen kança ötkönün bol bolsun, senin izin kaltırgan kızmatın ulanıp atın atalıp sağa dua alkışlar boluverer. إذن إيفاد عثمان رضي الله عنه قارئا مع كل مصحف Hazreti Osman'ın her bir Kur'an bilen birden karı ustaz yönetülsü دليل واضح على أن القراءات تعتمد على التلقي والتلقين. bu açık aydın ne olur ki dalil kıraatlar uğu menen, oku menen, yürönü menen olur ki birödün tiliden al. لا على مجرد الرسم والخط والكتابة. Kur'an'ı kolun alın menen bolmuyor. Yazıvını görmeyişinden bir de okuyalım. انتهى. Al ustazdan ne kılış gereken? Uğu menen, kabul alın menen bolmuyor. والدليل على ذلك أو مشروعية ذلك قوله عز وجل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Yaratan Allah tabarak elbette sen Kur'an'ı kabul alasın. Danışman ulu zattan Allah'dan. فلفظ ومادة تلقى مشتقة من اللقيا Al coluğudan, kabul aludan al. أي فيها لقاء بين اثنين. Bu yerde talakka degen coluğu var. Allika. İki taraf. Özün beni biröge coluğuşun gerekti. Talakka iki taraftan bulur. وهما المتلقي والمتلقى عنه. Al kabul alucu coluğkan cana coluqturucu. Berücü cana kabul alucu. فقد تلقى جبريل عليه السلام من الله تعالى Cebrail aleyhisselam Allah Teala'dan aldı coluğu. وتلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimden aldı? وتلقى Cebrail aleyhisselamdan. وتلقى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahabalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuludan alıştı. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن عن مسروق İmam Bukhari rahmetullahi özünün kitabında Kur'an'ın fazileti degen bölümde Masruq'tan usul hadisni keltirdi. نكتفي بهذا الحديث إن شاء الله ونختم. Usul hadis bilen sözümüzü ayakta, sözümüzü tüketiyoruz. قال ذكر أو ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود. Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Mas'ud'a
мындай dedi. ذكره Eskertip aytты. فقال لا أزال أحبه. Men daima аны süye berem. Dagı ele süyem. لماذا؟ Emne üçün? قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytırken Kur'an'ı törtövden algıla dedi. Kur'an'ı kançodan algıla dedi? Törtövden algıla dedi. من عبد الله بن مسعود Birisi Abdullah ibn Mas'ud'dan. وسالم Oy. Kimden eken? Al bak sen et. Kimden alışır eken? Abdullah ibn Mas'ud'dan. Birincisi. وسالم İkincisi kim? Salim. ومعاذ Ve Muaz. وأبي بن كعب. Ve Ubay ibn Ka'b. Hayır ayet kimden? Abdullah ibn Mas'ud. Salim. Üçüncüsü kim? معاذ Muaz. Dördüncüsü? أبي بن كعب. Ubay ibn Ka'b. يدل هذا الحديث على أمور منها Bu hadis bir köp narsalarga dalil bo'ladi. Sizlarga aytib o'tamiz, shuncha. Sizlar kulib o'tirasizlar. Qaysi madrasa bolalar? Yo'q, o'sha yerda boshqa bolalar. يدل هذا الحديث على أمور منها Bu hadis bir narsalarga dalil bo'ladi, Allohdan birisi dalil bo'ladi. قراءة القرآن تؤخذ بالتلقي من أفواه المقرئين المتقنين وهذا معنى الإجازة اليوم. Kemtiksiz tak okugan qarılardan, ustazlardan o'zidan alma. O'zingcha shay Google'dan albaysan, internetdan albaysan. Kimden alib kelsin? Ustazdan o'zidan, ustazdan o'qasin, ustazga o'qib berasan. وهذا معنى الإجازة اليوم. Bugün icaza degan ruhsat berdi. Ustazdan çınjır alıp peygamberga жетти degeni o'sha ustazga o'qib berib, tak kemtiksiz okugan ustazdan o'qib bersang, ustaz ruhsat berse o'sha icaza deb ataladi. يدل أيضا على مشروعية تحري الضابطين من أهل القرآن للأخذ عنهم والتلقي منهم. Jana o'shonday bu dalil bo'la turgan narsa icaza aluu uchun maqsad qilib birovni niyat qilib barish kerak, izlesh kerak. فالقرآن لا يؤخذ عن كل أحد. Qur'onda har kimdan olavermaysan. يدل أيضا على محبة القراء الحافظين المتقنين على وجه الخصوص. Ayrıca Qur'onni tak o'qigan, ijazasi bor, Qur'onni kemtiksiz o'qigan qarilarni suyu, ularga bo'lgan ixlos bo'lish kerak. Ularni suyish kerak, hurmatlash kerak, qadr barqash kerak. لأن صدورهم أوعية لكتاب الله عز وجل. Ularning ko'kroklari Allah Taola'nın keremetli Kur'an'ına bulduğun bir idiş bu. Alar Allah'ın keremetli Kur'an'ın kötörüdür. Sen anı silasan ne için silaysın? Hurmatlı şu yerde ben cemaatga örüp işletip başlaqın şu qarıga barıp bir kiyimiga qarmap oşonday sүй hurmat бар edi. Bugün qarılar qanday sүй hurmat bolbay qaldı. Qarılardı sıylagan bu keremetli Kur'an'ды sıylagandı. Kur'an'a bolgan hurmatın. Kur'an suylanıp atsa başka olmakta da hurmatın Müslümanlığı anın teki özü için emes. Anın mesele kötörüp жүргөн Allah'ın kitabının hurmatı için sıylayız. Bundan keyin inşallah qarılardı qadr bakına koyuydu, sıylaydı, hurmatlaydı. لأن صدورهم أوعية للقرآن وصاروا في تعليمهم وإقرائهم وأمانتهم. Allah Taala'nın keremetli Kur'an'ına bir idiş oldu da, onlar ömrün Kur'an öğretiyor. Kur'an öğreniyor. Arnap koyuşlar. كالملائكة السفرة الكرام البررة. Onlar özgöçü Allah Taala'nın rahmetine en yakın bolgan perişteler siyahtır. ومما لا شك فيه أن طلب الإجازة في قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة متصلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Cenab-ı Hadis'ten alınan turgan dalil, her birimiz icaza alsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çeyin altın çindir kullangan tak ustazlardan alıp versin. Falanca ustazı kim? Bu Kur'an'a teşhir veremez, yörüküye daha bir söz. Bu menden koşunca. Bu Arap İslam bağlamında bir şeriattan çıkıp söyleyip da.
Söylese ustazın kim deydi? Abdullah'dan var. Abdullah'dan ustaz kim? Polat Sardan'dan. Polat Sardan'dan ustaz kim? Haz Abduraşit Maksat. Ha, bundan bir şariat kısa olur. Gönlü kitaptan okudum dese sen şariattan söyle öyle. Sen ustazın yok mu? Sen din yönde söyle öyle. Emin jönököy şarkı meselede bunday oturgan bolsa, Kur'an'da ne olsa gerek? Ustazlar bolsa. Ustazımızdan tam жақсы okugan, ustazın ustazı bugün bayağı icaza silsila деген пайғамбарға чейин алтын чылдыр менен барган. Бүгүн ислам аламында 28, 29, 30дар көп. Пайғамбарға 28-ci болуп кошулгандар бар. 29-ci болуп кошулгандар бар. Ана ustazдардан асаган иншалла. Құдай бұйырса негізгі бүгін дин идараның мақсаты не? Жөн мен ижазам бар емес, ижазаң кімде? Ustaz Hani ustaz kim? Ustaz Abdullah ustaz kim? Қарап қалады, ақырында барып кейін сыймықтанып айтасың. Менің қираатым Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламнан. Менің ұстазым пайғамбар деп айтасың. Ошонда ижазаны беру мақсатында, ошоларды бір тактоо мақсатында ушундай иш-чара болуп атат. Буга кайдыгер болбогон иншалла. حركة خغلة. لا شك في هذا الأمر أنه أمر محمود شرعا. Bu hiçbir şek yok. Şeriatta maqtauga tatıklı bolgon, dаңазаланган, maqtalgan nerselerden. İcaza alуу, janagında altın çizdirmen, icaza alış, hareket kılışımız gerek. كيف لا وقد جاء عن بعض السلف رحمهم الله kebir ulu ötken alımlarımızdan bunday kelgen eken. الرحلة في طلب الحديث. Hadis talap kılуу üçün safar kılуу, yol yürü. فالرحلة في طلب إتقان القرآن وتلاوته وأدائه من باب أولى. Eğer hadisти talap kılуу üçün bir safarga sayahatga çıkkan bolsa, bir hadis öğreneyin. Alem Allah'ın kalamı olgan Kur'an üçün safar arzubayım. Allah'ın kalamı üçün hareket, bir yerini taşlap ekinci yerge baruu, bir ustaz izde baruu, hareket kıluu bulup. Elbette en jogorku darajada turgan nerse okşayt. وصاحبها مأجور مشكور. Bul Kur'an jönünde tak үйreneyin, bulagıdan alayın, kata okubayın, tak үйreneyin dep hareket kılgan adam en jogorku soğuk sıylıkka iyi bolup turgan insan. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإخواني ومشايخي به. Bu özümü jana bul yerde oturgan talabalarga, ustazlarga en birinci özüme bolgan bir eskertүү boldu. واعذرونا على الإطالة. Öte uzartı vergenim üçün ayrıca mustaqlar kesin koyarsa. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا البلد آمنا أمنا سخاء رخاء. Bizdi jana bul mekendi, bu yerde insandardı amançılık, tinçlikta kılgan bolsun. وأن يجعل له النصيب في تخريج حفظة القرآن والقراءات بإذنه تعالى. Jana bul yerde oturganlar kelechekte keremetli Kur'an-ı Kerim'den köptögen şagirdlerdi, icaza berүүчүлөр, icaza alganlar köp çıkışta Allah nasip etsin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك. Allah Teala'dan çeksin maqtovlar olsun. Rahmet Allah razı olsun. جزاكم الله خير.